Bile saluka sempondo ngavuma ndoda yavume ezizweni lokho nditho madoda ngithi dokotela Mshayiwezitha lona kwindawo yaseQonce eEastern Cape phansi ezantsi kwindawo yaseTolofeni ngimile esitulweni sobukhosi yithi inkosi lena inkosi le ngisuka sambele ngithatha unibeke awusuka madoda kuba nje madoda ngingibona ngisehlathini ngijule kakhulu ngisehlathini ngikhuluma nendoda la kunento abayibiza le ukuthi sisigubhe sikhulumayo awusuka madoda mina nginedoldane le ekhaya lapho angena umuntu onenhliziyo encane noma enenhliziyo yomfazi noma kamama ngithetha ngamadoda mina afuna into nje ekhulumayo nje ngokhoma ngeke ngiyazithakathela mina isikoma sokuthakatha ngakuthatha komhlaba uyalingana wofuna ukubona lo ukhona woza ngizokhombisa mina ngokhoma live hayi angikho ke lapho kodwa kusekuthinini la ngikhona ngisehlathini ngijulile ngizothi ebantwini izinto zikhona izinto abantu mabengezisabi mabezifuna mela into yakho mosofikele ekhaya mina hayi ngiyakunikana nje ngithi mawuyifuna nje ngiyakunikeza nje ngokhoma ngikukhulumise kulamadoda ngisezowakhulumisa lo madoda abantu nje ngibakhulumise ukukhoma kubo live nje kubo ngifake edoldane bese ngikhuluma nogogo abuyise nje ivoice umuntu akhulume nje nesigubhu kahle nje ngokukhoma ngisezokwenza lokho ukuma nje ngithi mina sondelani ngobuningi benu uma Eastern Cape sondelani niphume kubugwala ubugwala benzele umuntu nto ubugwala zange basikelele zanga babless ubugwala khuphuka umele impilo yakho nayindoda amadoda ukuma nje ngimile ehlathini ngithi ngizoyikhulumisa ngizoyicelisa abantu kuyo abantu abayeke ukwesaba mabefuna izinto mawufuna ukuqhuma nje yazi ukuthi yonke lonto terms and conditions applied mawufuna nje nemali equzayo hayi dokotela mina angifuni into eyesabisayo hayi dokotela mina angifuni into enomngozi kodwa iyashesha ufuneka wazi nje imoto egijimayo ubungozi bukhona la kodwa mofuna ucengiswa empilweni hayi ngiyakucengisa nalapho mina ngiyamcengisa umuntu njengoba ngingade ngitho kumabhito ngithi mina ngiyakhona ukuqukuzelela nokuthatha from zero to hero kodwa hayi ngokusheshsha kodwa nokusheshsha yokukhona abantu kodwa wena nje mofike kahle yimi uthi dokotela ngifuna ungincengise ngiyakuncengisa mina ngomoya omuhle wasecaweni engiyathakatha kodwa ngithakatha ngendlela elungile ngendlela right ngendlela ephakamisa umuntu hayi amandla khona ke ekhaya khohlwa wakonke lo muntu waqhaqhazela uquleka esigodlweni ngathi mshayi wabashayi indoda le ungamshaya kanjani umuntu oshaya abayi leyo kasiyazi yazwa yimi nemfihlo yami andikho lapho mangisheka ngisithi nje #ayikho inkomo yobuthongo inyawo ziyapha impundu ziyavika ungasali nayindoda amadoda ngiyacelisa kwikhoma kodwa ngilifuna igwala nayi number yami 06794695570 ngitsho kanjalo ngiyancenga mesthenke ngithi phakamani kakhulu phakamani phakampani ngokuzani nonke ngobuningi benu khona udokotela futhi uzanelapha ngeqiniso siyabonga